Katipon apa? Bila epon terus sehingga bisa ka paci pating. Sangkuna mula punya habis kapaci. Kengki kasong kanan. Di nama de lelere. Dekik ka pada nama boleh. Oh, engki. Samuka cepet saya sesungkan. Oleh sami-sami lo mancar. Tor teka hajat. Mada saling doa. Muka-muka kata rema. Angka astana. Soon ka pangeranna. Engki. Tingkel nyona iti. Kau lepa mana. Engki, tengah teh cilalaci. Cong, bak na mulai berian na pada dia. Mari amit karing sepon. Tak kenikah naman. Kau lah, kamalaman. Sepali mana ka jompo, kau iki kiri sarupa. Bah, betian na. Dekik pada orang aman cak tak ada buta pun. Artinya nang kok ipatukar rasa taritanan. Marah mun mulia, ia terasa dia. Ngereng nyona itu cangkolang. Iya Jong, mak ko si toron mbak na. Nya bisa kakak yo. Leres ra, Pak Tengkina tak meos ki. Beda, ki furwa bungo. Pompong tak mios, iya tore. Matur kasoan ra, ngereng. Ci. Tiga boleh Ci. Ci. Boh, ambean kak. Tore longku. Mungkin ngalah lama aku lah. Longku. Ane ko den to bula ngater rezeki. Ocak na takok saya mulia, takok panglo. Ki pula na kalero bekto. Engki kak. Kalangkong. Bek ne pikir maksaraan ben ajom jong. Ajom boy. Bila rob sorop are. Engak saya mulia kakanteng. Engkau saya mendingan ki masuk ajem pak. Mensinga engkau ada na ajem, kan berarti wadah korbina. Boh, buat nama acang nggak cong? Buat nari ala lake. Cok kun berak bengal katang kela.
kata cembau aku tuh lagi ya. Artena, benar aku tuh tanggung jawab kata yang kapolana. Empon-empon lek. Tina cek kasari. Siapa tahu setong hari bakal ngabekti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haloku. Habis pamatur Pak Tenggi. Kak Dinto ajunan ia tore longku ka celem epon Hilukman Almatlaba. Iya Jong, insyaallah muka-muka tak mangkiaran. Bekna kabar duan apa? Abdina ekon pakon ero-soro juga Pak Tenggina. Boh, bila pakon tak usah rosoro. Pakon jeria besa alos, rosoro jeria besa kasarra. Kak Dinto cuma unjangan tolesan SMS lewat HP. Engkok ria beni niat aci ben bicek Jong. Engkok niat saling mainga. Tada tujuan kangkui ngajari apa boleh lagi kiri. Mon nyampiaki undangan se leres ria bisa debu langsung otabena kalaben undangan. Mon lebet tulisan SMS ruah jerua tak patot. Tak masuk nyabis ka sapa bayi mon kasih sepuan apa boleh ka diae akalam bisa tepak ben sesopan. Engki. Intina ngatori longku tabu undangan bisa kalaben langsung utabe acabis. Cek telepon ka ada jeria beleka ben bisa icap tak tahu katengka. Seleres cabisi kelu lebih sepak ngatore kalaben lesan bisa. Beda selebih langkung par juga ya Arya kalaben sarengi undangan jeria sepaling istimewa. Ben boleh senga mon asalaman utabe ngatori bekte siom sabek kailongna beni isium maki KPP na. Matur kasoon cicerbaan epon. Abdi nanyona eti. Iya senga tengate ijelan pasopan cek ngarbelingaran. Engki. Ngereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuanlah akhlak menengkau menukanmu supaya kok di manusia ambil ilmu rasa. Sangka antara kau ni manusia tak rasa paling kumosa.
Kenapa kento ilmu rasa Gus? Inilah ilmu rasanya bisa ajukan engka. Mulai kau orang sok kabeloka. Kenapa rasa pegel kento bede sapun-sapun manusia? Ini akun beda. Cek lalu mana nafsu. Cek tambel kalaban perkara akun. Maka sok lala ate kudu ipasutnya kalaban perkara sebutnya. Siapa nak kana orang tak tahu katoran. Dia banyak sangat gapreng jaga na. Buru Maria mandi pa yang boleh. Sapora nara, rim tak pati nyokot alias blong. Pitong kurang tak tahu katoran, bener yang tak rukaruan. Marah aja nyorot-nyorot, nom sambil. Karena beleka. Wusuh. Demak awana. Ngejo aku tuh boleh wajong. Enten aja. Empen kudu ke motor won. Oh iya cong. Setiap parah lah masa natonun aja kum. Kamu empen tekel aja. Tore tolong anak. Mun bak na bunin nolongana. Tapi mau busa. Coba na tegosa. Saya rupa manusia. Empen usah cerek na aja. Menoring soke tak sekat. Kini kau tihat naring malarat. Pikir tore na aja. Mulai tunya nampian serak berkat. Mun pakku nak kenikah, sampean tak kira mungkat. Sampai ego ada musuh malaikat. Tepak kia ucap anak-anak busrutria. Berarti kapenderan penikun dari orang seandi pengertian pun kewibawaan. Meski anak-anak ki bau babang, tak kening lacu buang. Padahal tingkahnya tak tepat. Tapi bodoh pendera dalam ucap.